Proverbs 24 verse 27. Tanamaning dog pala para sa pagbasa pulong sa Diyos. One verse lang, English na napisay kaduha. But keep your Bible open kaya napaydagang verses atong lantawon. Proverbs chapter 24 verse 27. Prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Andama ang imong buhat sa gawas. The work there is talking about panginabuhi, ang imong trabaho sa kinabuhi. So, ang imong panginabuhi. Andama ang imong buhat sa gawas, og himoa kini nga musibo alang sa imong kaugalingon diha sa uma. Og pagkatapos, tukora ang imong balay. Last time I preached on the last part of the verse. Afterwards, build thine house. Today I want to preach on the first three words. Prepare thy work. Andama ang imong buhat. Specifically, ang imong buhat sa ang imong panginabuhi. Prepare thy work. Unusual message. Gillette is going to help put some notes on the board. If you have a ball pen, I would recommend you take notes. Many of my messages are not note-type sermons. Today is. Magtudlo-tudlo ko karon. Proverbs 24. We already read that. Prepare thy work. Magamputa. Dayon kumo maka lingkod. And Father, would you please bless the message this morning? Would you help me, Father, as I preach? Would you fill me with your Spirit? Would you empower me? God, would you give me a clear mind? Would you help me to feel well, physically as well as emotionally? Keep my blood sugars level so I can give the truth clearly. I pray, God, that you just help us this morning. Bless us. Give work in our hearts. Help us to make good decisions. And Lord, I just pray, God, you'd work with us, work among us today. We love you, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. This morning, I want to talk to you. This isn't really a normal Sunday morning message, but sigurado gyud ko kini ang plano sa Diyos. More like tungo ng Diyos Kabalo. It would just be our main core members. Ang Diyos Kabalo nga na mga tao nga ang tao mo pil karon ang mga faithful gyud. Syempre wako kabalo na mga bisita pod. Pero ang Diyos na hibalo nga na mga tao na kulang. And so it's kind of a little bit more of a Bible study type message this morning. I want to talk to you this morning about how to start out right in your personal finances. It's not a normal Sunday morning sermon, but I know it's what I'm supposed to preach this morning. Dili ko magwalik karong kabayan kung unsaon pagpaayo sa imong financial nga kahimtang kung nasayop ka sa sinugdanan. Nagwalik ko daghang mensahe kabayan ni Ana. Today, that's not the focus. Today I'm preaching to three groups of people. Una sa tanan, nagwali ko nga to sa mga batanong nga lalaki. Nga wala pa na minyo, wala pa'y pamilya, napay time nga magsugod sa imong financial nga kahimtang sa saktong paagi. Sumala sa mga prinsipyo sa Biblia. Listen to me today. The Bible is full of principles about finance. And principles of finance from God's Word work in the Philippines just like they do in America. Ang economy, way labot sa mga prinsipyo sa pulong sa Diyos. Kung ikaw magsunod sa plano sa Diyos para sa imong financial nga situation, ikaw makauswag diri sama sa bisan nasa lain. You don't need to go to America to succeed and be financially stable. Now listen, wala ko nag-study kabayan sa pagkadato. Wala ko nag-study mahimong kadato. I am saying there is a right way to start aron ang imong financial nga kahimtang na ay kalig-on. Aron dili kanunay magduda asata mo pali og sutan para sa panihapon. Naay sutan sa breakfast pero wala mi sutan sa panihapon. That is not necessary for the rest of your life. But I'm not preaching today about how to fix past mistakes. I'm preaching to people before you make the mistake. So una sa tanan, nagwalik ko nga to sa mga batanong nga lalaki, wala pa namin nyo. Ang bana, you listen. Nga naman mag-focus ko sa mga lalaki, kay ang bana diya sa pamilya. Siya ang gisaligan sa Diyos sa responsibilidad sa pagatiman sa panginahanglan sa iyang pamilya. Ang bana. Now, kung asawa makatabang, nindot. Pero ang bana ang magpasan sa responsibilidad.
Ganan ko nga kamo nga mga batanong musugod sa saktong paagi aron malig-on ang inyong financial nga kahimtang sa umaabot. And I'm going to teach you some very practical steps. Number 2, ikadua, nagwali ko nga to sa mga batanong nga babae nga wala pa naminyo. Aron mahibalo kamo kung unsa nga klaseng batasan nga pangitaon diha sa uska lalaki. You listen, if you see a boy who ignores what I preach today, you don't want to marry him. Kaya nga naman, you say, well, Pastor Mike, guwapo siya. Pero ang tanan pagkagwapo sa kalibutan, wala na ipulos kung gutom na kaayaw ang imong mga anak. Ang financial importante. We don't make our decisions based on money, but we should make wise decisions about money. Number 3, nagwalik ko nga to sa mga ginikanan. Aron kamo makatudlo nini mga prinsipyo nga to sa inyong mga anak as they get older. Really, I'm trying to adjust our thinking about money. Usahay gikapoy ko sa mga Pilipino nga magbaso sa economy para sa pagkapobre. If you follow God's will, He will take care of your needs. Now, kung nakay mga sayop sa sinugdanan, you're gonna struggle for a long time. Kung nakaisayop sa sinugdanan and you didn't follow the principles I teach today, kung maglusod ka karon, basin maglusod pipila ka tuig pa, kay ang Diyos dali mag-ayo sa tanani mong problema nga, ikaw naghimo sa sayop 20 years, dayon ang nagsugod sa pagsunod sa plano sa Diyos, dali ayohon ang imong kahimtang diretso. Did I say that correctly? Klaro ba? It takes time. Sometimes, nagalagad ko sa Ginoo 3 weeks, pobre kihapon. Nagalagad ka sa Yawa 20 years. So, ang Diyos dali mag-ayo sa tanan diretso. It takes time, sometimes years, to fix the financial struggles that we created with mistakes in the beginning. Pero kung sakto ang sinugdanan, makalikay sa daghang kagubot diha sa imong pamilya. And paminaw nako, halos tanan panagbingkil diha sa pamilya. Halos tanan naggamot sa financial. Not all, but when the family is stressed about supper tonight, kung mas stress ang tanan, mas dako ang panagbingkil kanunay. Does that make sense? If you can solve the financial struggles, not be rich, but you know what you're eating tonight and tomorrow, and you know na ko'y sweldo padulong karon Friday o igo among pagkaon hangtod Friday, if you're stable, lig-on, kung madaon ang stress kabayan sa financial, malikayan ang daghang kagubot diya sa kaminyoon ug sa pamilya. Money cannot give you a happy family, pero ang kakulong sa kwarta maghatag og daghang kalisod sa pamilya. I want to be balanced. Dili ko gana mag-focus sa kwarta, pero dili ta pwede magbaliwa, ang Diyos mag-atiman sa tanan. Not if you're stupid, He won't. God doesn't break His own rules. So if you don't follow His rules, His principles of finance, He's not going to bless you. So 9 statements, 9 steps. What is 9? Not 9. What's the real 9? Siyam, 9 ka lakang or siyam ka lakang, padulong sa pagkalig-on diya sa imong financial nga kahimtang. If you're a young man, you listen to me, you need what I'm about to teach you this morning. Open up your mind, open your heart. Kung mga batanon, you need this. And you adults, your kids need this. Paminaw na ko karon. How to start right. Gillette, I'm going to add one more word to the end of that point, the word karon. I didn't give you the paper. Why didn't you ask me for the paper, Gillette? I don't have the paper. What happened to the paper? I had it. What'd I do with it? Oh, come on. I printed it. I had it in my Bible. I had it right here. Huh? There's in my office. Let go look real fast, please. I'm sorry. I printed it. I put it in my Bible. And it's gone. Point number 1, don't lose your papers when you're preaching. That's point number 1. And if you do, blame someone else. It's Gillette's fault. What in the world?
I put it in the front cover of my Bible. I put it right here. They're long, too. Okay. Well, that's frustrating. All right, well, we're just going to have to work with it. At least it's Visayan and easy. Number 1, steps to stability in your finances. Ang tanan points Bisaya gyud. Number 1. By the way, stop. This message is not a criticism of people who made mistakes in the past. Kini nga mensahe dili uska pagsaway sa mga tao nga naisayop sa paagi. Especially sila nga walay pastor niya ng panahon na, ug bisan sila na ay pastor. Dili ko I never preach to correct the past. So paminaw, kung ako maghisko sa butang, ikaw maghuno, nako'y sayop niya na sa una. You're the one who should say amen. Kaya ikaw kabalo nga tinod akong pagtudlo. Ikaw ang kinahanglan magsuporta sa pastor o ng mga batanong kabalo, saktog yun ang gisulti ni pastor. Statement number 1. Steps to financial stability. Number 1, pagmakugihon diha sa tanan nimong mga buluhaton karon. Proverbs chapter 22, verse 9. I'm sorry, verse 29. Proverbs chapter 22, verse 29. I'm going to look over here. There's a possibility I moved it here. Proverbs chapter 22, verse 29. I'm going to go look. I have one other possible place may have misplaced my thing. I have no idea. Proverbs chapter 22, verse 29. Kunana say amen? Seest thou a man diligent in his business? He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. The word mean there doesn't mean salbahis. It means ubos sa ilang batasan. A lowly man. Bisaya, nakakita ba ikaw? That's awkward. Nakakita ba ka, I would say. Og usa ka makugihon nga tao diha sa iyang buluhaton. Notice the word buluhaton. Unsay pulong gigamit nato para sa mga chores sa balay? Buluhaton. Buluhaton. Nakikita ba ikaw, gusto ka makugihon nga tao diha sa iyang buluhaton? Siya motindog at tubangan sa mga hari. Siya dili motindog at tubangan sa ubos nga tao. What is this saying? It's real simple. God is saying, if you have good character, you will eventually get a good job. Because very few people have good character. So when an employer finds someone who has good character, they want to keep you. Kung mayo ang imong batasan, makaangkon ka og mayong trabaho, masindali karon, but you will have that's what God's saying. He says he will work for the king. Motindog atubangan sa mga hari. Here's what it's saying. Where would you rather work? In the king's palace or in the Volkit shop? It's a comparison there. God says if you have good character, you will be able to get a good job in time. Obviously, there are other factors. We'll get to those in a few minutes. You listen to me very carefully this morning, gentlemen and ladies, but gentlemen especially. Ang pagkakugi diha sa imong trabaho, mao ang pultahan sa tanang kauswagan. Ug karon sa imong pagkabatanon, nagadevelop ka sa batasan nga molungtar hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Kung ganang ka nga naay mayong batasan, listen me now. Kung ganang ka nga naay mayong batasan pohon-pohon, pag makugihon karon. So often we think, one day I want to have good character. Then start practicing. Kinahanglan ka, kung ganang ka mayong batasan sa umaabot, kinahanglan mag-practice karon. Ang imong batasan, dili pwede just kalit lang mausog. No, it's a process. Lakang, magdevelop sa batasan. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Turn there with me. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. The Bible talks a lot about work. I love what Jesus said. My Father worketh hitherto and I work. Si Jesus dili tapulan. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Ecclesiastes chapter 9,
Verse 10, kung nasa amen. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Ang bisan unsa nga nakaplagan nga buhaton sa imong kamot, buhata kini pinaagi sa imong kusog. What does that mean? Buhata nga kinasing-kasing. Give your best. Kay walay buha, ni laraw, ni kahibalo, ni kaalam diha sa lubong, diin ikaw nagaadto. Paminaw na ko karon. Paminaw na ko. You know what this is saying? Magkinabuhi ka sa makausara, sugdi na sa saktong paagi. You only live once. And when you're dead, you're dead. So what is he saying? Give your best now. Kay second chance sa kinabuhi. Padulong ka sa lubong sa tanan lain. You're heading towards death just like everybody else. It's kind of a dark verse. Medyo mugot ang verse. Padulong ka sa kamatayon. But do your best. Kay mamatay ka pohon-pohon. One chance lang sa kinabuhi. That was our camp theme. Naius ka kinabuhi ra. Amen? One life. Give your best. Ihatag ang imong kinamaayohan. Now watch me now. Too many people, especially young people, they think kining ang buluhaton dili importante kay balay rani, walay sweldo. Pero kung magtapol ka sa balay, magtapol pud ka diha sa imong trabaho sa umaabot, and you will always be poor. Amen. Watch me now. Listen to me. If you want to have good character in the future, ihatag ang imong kinamaayohan diha sa imong buluhaton sa balay. Kung manglaba ka, ihatag ang imong kinamaayohan. Laba lang ni. Give your best. Kay karong adlaw, nagapalambok ka sa batasan sa imong tibuok kinabuhi. Kung maghugas ka, ihatag ang imong kinamaayohan. Wash the plate and look to see if it's actually clean. Daghang tamang hugas sa manini. Walay paglantaw. Kung ang tao magkuha na pa rice na sangit yapon. Di ba? Give your best. Kung manilhig ka, ihatag ang imong kinamaayohan. Kung mamugha ka, ihatag ang imong kinamaayohan. Kaya nga naman, kay karong adlaw, nagapalambok ka sa batas ang mulungtad hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Watch me now. Young people, listen to your pastor. Ang imong batasan dili sa kalit mausob tungod kay nagtiwas na ka sa high school. Human sa high school, ang imong batasan sama ra gihapon. Kung magtindog ka na imong unsay tawag toga, imong cap, with honors. Mo kuha sa imong watch me now. Kung hatagan na ka sa imong diploma o magbalik ka sa imong lingkuranan, walay milagro mahitabo diri. Ang imong batasan diri, sama diri. Watch me now. Bisan unsa imong batasan sa high school, kana gyapon imong batasan human sa high school. Okay, can I meddle now? Pwede ko maglabot-labot? Kung dugay ka mo matagadlaw? Dayon maghinay-hinay diha sa balay. Dayon mo lingkod na diha sa paya karon mo tutok sa yuta. Now, can I just ask a question? If you're not sleeping, unsay pulos nini? You say, well, Pastor Mike, hinay ko mumata. Put some water on your face, wake up, get some cold water, put it on your face, and get your day going. Ang raso nga dagang Kristohanon, dili mo ba sa Biblia, kay mag-waste sila sa first 20 minutes sa adlaw. Amen. Ana ka? Tinuod? 7:30 sa buntag. Hapit na kinalamola ka sa eskwela. Ug asa man ka? Dayon magduda ka, nga naman naluya akong kasing-kasing. Kaya wag ka nagbasa Biblia, kaya mag-ana. Let me tell you some of our successful people.
They get up early and they immediately start their day. Dili sila kung ikaw moabot sa balay sa tao nga mauswagon sa bisan unsang area sa kinabuhi, and whatever his career is, bisan unsang ang trabaho, kung negosyante or teacher or panday, kung naay tao nga mauswagon diha sa iyang area sa kinabuhi, ako mo saad kanimo. Kung ikaw moabot sa iyang balay sa alas 9, dili ka mo kita niya na nagsuot gihapon sa iyang saninas pangtulog. Dili ka mo abot, nag-anak siya sa balay. No. He was up at 6 or 5, nag-ilis diretso, naligo, nag-ilis, ug ready na siya sa adlaw. Dagang tao magreklamo kabayan sa pagkapobre, pero dili sila ready para sa adlaw hangtod alas 8, alas 9. Get up, get dressed, and get to living. Be diligent in your chores. Now, give your best. Paminaw na, kung ikaw maglikay-likay sa trabaho karon, kana gyud imong batasan sa umaabot. Dili ka gana mo uli kay basin suguon ka. Muanhi sa church pero maglikay-likay sa staff basin suguon. Amen. Mangita ka sa lugar sa atbang, white tao dito, basin dali makitaan. Watch me now. Nag-develop ka sa imong batasan nga mulungtar hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. Step number 1, develop good character. Not just in the areas that you think are big. No, the little things. Ang dakong kauswagan, maong resulta sa daghang gagmay nga mabutang nga himuon nimo nga faithfully. Say that correctly? Kung ganahan ka nga naay mayong batasan pohon-pohon, pagpalambot na niyana pinaagi sa pagpractice karon. Number 2, we're talking about steps to financial stability, not riches, not wealth, but financial stability. You know, naidaghang tao nga pobre, pero stable, ligon sila. Dali kanunay mabalaka kabayan sa sudan. Dali kanunay mabalaka kabayan sa bugas. Kay ligon ang ilang financial. I'm telling you how to do it. Number 1, good character. Develop it now. Number 2, seryoso ha ang imong pag-eskwela. Now, let me just make a time out here because you know what I believe. I believe here in the Philippines, we have elevated education to the level of idolatry. Nagpataas-taas sa education, labaw sa Diyos. You say, how do you know? Kaya ang tao faithful kayo sa eskwela, pero dili faithful sa simbahan. You listen very carefully. That is idolatry. Education is not God. Money is not God. I believe in education. We give our kids the best education in the Pitan City. No question. Sigurado gyud. There's no better education than we give our kids across the street. But you listen to me. Education is not God. God is God. Amen. Kung ang tao mag-faithful sa klase, pero dili magsimba kay, katulgon siya tungod sa eskwela. May problema sa imong prioridad. However, yes, education is not God. We have to keep our priorities right. We'll have a point later about that. But it is important. Importante ang education. Now listen to me very carefully. Nagdaghang kalibog kabayan sa education. Paminaw na. Ang education, naglabaw gayud sa pagtigom og kahibulongan sa imong utok. Kana ang gamay nga bahin sa education. Ang pinakimportante ng mga bahin sa education, maglabaw sa kahibulo. Gawa sa mayong batasa nga ipalambot nimo pinaagi sa faithfulness diha sa imong studies. Diha sa imong pag-eskwela, magpa-exercise ka sa imong utok. Ug ang utok nga dili gamiton magtapol. Maluya. Okay, panaglitan. Sa diya nag-high school ko, ganahan ko sa math. Hangtod niabot ko sa algebra.
I hated algebra. And people who like algebra are wicked, Mom Farah. I said, Mom, I like math. This isn't math, it's letters. Letters aren't math. Math is numbers, not letters. Kinsa mag-uyon niya na. Og unsa akong favorite pagreklamo samtang naghimo ko sa akong algebra. Di gyud ko mo gamit ni ini sa akong kinabuhi. Nga naman kinala mo katon nini, di gyud mo gamit. And by the way, that actually was true. I don't use algebra today. I would actually rather die than use algebra today. However, naius kabutang wala nasabtan nako. Wala nako nasabtan. I did not understand that the mind is like a muscle. Ang utok sama sa usa ka muscle ug naay-lain-lain bahin sa imong utok. Ug ang bahin nga dili gamiton, siyang mayong education mo gamit sa tanan laing bahin sa utok aron ma-exercise ang tanan. So, what I didn't understand is that kung gamiton ang akong utok, mahimo siyang mas lig-on diya sa tanan. You listen to me very carefully. You say, Pastor Mike, di ko ganahan sa math. Tinuod, basin. Pipila ang mga tao ganahan sa math. There's a few, but most people don't naturally like math. Bisan, watch me now. Bisan dili ka mo gamit og math gayud sa umaabot. All those complicated formulas and all that. Bisan dili gayud ka mo gamit niana sa umaabot. Ang kalig-on sa imong utok nga nagikan sa pagsulbad niana ng mga math problems. Kanamo tabang kanimo hangtod sa katapusan sa imong kinabuhi. When you are forced to struggle, this is the problem with cheating. Or ang kopya-kopya. Magpasar ka, pero wala naggamit sa imong utok. You didn't learn the information, but more importantly, wala ka naglusod, and you need to struggle. Kung weightlifting ka, pero dali ka mabutang sa mga weights, ang bar lang, unsay pulos ni? Kuskan yun. Pastor Mike, naikalimtan, unsa man, ang mga weights. Uy, yan, tinuod na. Walay pulos kung dali ka mabutang sa mga weights. Di ba? Ikaw mo ata sa eskwela, lusod kayo ni! Nag-cheating ka, dali lusod. Kung magkopya-kopya, copy-paste, walay huno-huna. Ang utok nga dali gamiton, magmaluyahon. My paper turn, where am I? Nawala yun ko nini. There we go, seryoso ang imong eskwela. Number 1. Steps to prosperity. Number 1, pag makugihon diya sa tanan imong buluhaton karon. Number 2, seryoso ha ang imong pag-eskwela. Listen to me, turn in every assignment on time. Amen. Nawala akong paper. Sa America, ang favorite alibi, ang akong iro nagkaon sa akong homework. Do Filipinos ever say that one? Ang akong baka nagkaon sa akong homework. Did you feed it to him? Yes. Ano sa'yo mga alibi dali? Nabasa. Oh, yeah, naiulan. Nabasa. Did you hold it out of the motor cab? Basin. Amen, Ma'am Sha. Kailan ka sa mga tao, mga students? Watch me now. Turn in every assignment on time. Why? You say, Pastor Mike, I don't think this assignment's important. Faithfulness is important. Character is important. Don't copy. Kung magkopya ka, magsayang ka sa opportunity nga magpalikon sa imong utok. Oh, Pastor Mike, lisod ka ron. Siyempre, nagtapol ka sa imong tibok kinabuhi. Kanus ka magsugod og paningkamot. Number 3. Steps to financial stability. Number 3. Ready ba? Kung mag-graduate na ka, pagkuha sa trabaho, dili uska uyab. Pagkuha sa trabaho, dili uska uyab. Now listen to me now. I understand that many jobs in the Philippines, especially in the Pitan, ganan mag-control sa imong kinabuhi. Naidakang jobs nga dali angay nga dawaton sa mga Kristohanon kay kana nga job mo pahawat nimo gikan sa faithfulness sa church mo, pahawat nimo gikan sa soul nimo, pahawat nimo gikan sa kabubuton sa Dios. However,
However, you do not have to wait until you graduate from college to get a job. Pwede ka mag-sideline. Say, pero Pastor Mike, nagplano ko mag-college, mag-Bible school, or mag-secular. That doesn't matter. Why would you sit at your parents' house for 3 months and do nothing when you could make money? Pagkaon sa mong kinikanan. Diba? Dakot na ka. Pero I do not understand when I meet a guy who's 30 years old and siya magsulti ka puyo ko giyapon sa balay sa akong kinikanan. Grow up! Uli tao pa? You can still move out of the house. This may be the most important point. Listen to me now. Ang kadaghanan sa tao sa dapita nga pobre. Dili sila pobre tungod sa economy. Pobre sila tungod nagsugod sila sa relasyon sa dili pa sila ready. I said, get a job, not a girlfriend. Bisan, watch me now, bisan nindo ang economy. Pobre gihapon ang mga tao nga masayop ni ining eryaha. I don't care if you lived in America. You get a girlfriend or even get married. Bisan sakto tarong ang relasyon. Magkasal, nanay anak. If you are not financially stable, you probably never will be. Or basing, malig-on ka, pero 10 years, 15 years, 20, it may take you 15 years, aron mo apas. Siyempre, labaw pa ang mga kalisod kung ang relasyon dili tarong atubangan sa Diyos. But I'm not preaching about that this morning. I'll preach on that another day. Today, I'm talking, nagasturi ko kabayan sa mayong lalaki, mayong babae, magsugod sila sa relasyon sa saktong paagi, matarong iyang relasyon na tubangan sa Diyos, dili sila maghikapay, hangtod nagkasal na gayod, walay physical contact, walay sexuality, ang maghula sila lang sa tanan, apan ang lalaki, wala pa ready sa iyang financial. You listen to me, they're gonna struggle. Proverbs 24:27, atong text verse ganiya, prepare thy work without, and make it fit for thyself in the field, and afterwards build thine house. Your house is for your family. So what is God saying? Andama ang imong panginabuhi una sa dali pagka magsugod sa pamilya. Andama ang imong buhat sa gawas. O himo kini nga musibo alang kanimo, alang sa imong kaugalingon diya sa uma. O pagkatapos tukura ang imong balay. Listen to me now. Once you have a wife and kids, it is almost impossible to save money. Mahal kaayo mga babae, guys. Mahal kaayo. O mas mahal pa ang mga bata. You say, Pastor Mike, are you saying we shouldn't have kids? No, I'm saying you should wait until you're ready to get married. When you graduate, listen to me now. When you graduate from high school, you should immediately be looking for some kind of income. Bisan sideline ra, bisan usay-usay ra, there should be some form of income. Proverbs 14:23, in all labor there is profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. Diya sa tanang paghago adunay ginansya, apan ang sulti sa mga ngabil nagapaingon lamang ngato sa pagkatimawa. You listen to your pastor today. Listen to me. I've been here 7 years. I know what I'm talking about. Naagayoy trabaho alang sa batano nga dili mamili. Amen. Kino problema sa batano diri sa dapitan? Hinoon sila magtrabaho sa Prince kaysa construction crew. Kapoy na. Masayon sa Prince. Oh, balik na sa point number 1. You have a laziness problem. Masayon maglingkod, maglingkod-lingkod nga klase nga trabaho mo balig mag-ati man sa customers. We don't want to do real physical labor. Pero ang Diyos na gingon, diha sa tanan paghago, adunay ginansya. Bisan ang construction crew, muhatag nimo sa day off sa Domingo, ug ang Prince mo ragdili, mas gana ng batano mag-work sa Prince or Gloria
or lain-lain klase sa work nga gamayang hago. Amen. Bisan ang prince na daghang requirements. Pero para sa construction crew, murag na ayos ka pamatana lang. Kanus ka makasugod. Remember, Jomar, nagdala ko ni mo nga ito mag-story ni Alan? Ako nag-story ni Alan. I said, nakoy batano, basi nakay work pa rin niya. Bisan walay kahanas, just hago lang. So, siya nagulong, basin. So, ako nagdala ni Jomar, story ni Alan. Ako nag-expect si Alan na yung mga pangutana. Siya naglantaw ni Jomar ng atana. Kanus ka makasugod. Kana lang! Dili kinahanglan sa degree. Wala siya, asay mong diploma. Watch now. Og sa construction, makakatong ka sa nindong nga kahanas nga naiginansya hangtod mamatay ka. Sa prince, unsay mong kahanas? Ako, hanas kayo, magbutang sa chippy diha sa shelf. O, kaya na ako ang Mr. Chips, tapad sa Mr. Chippy. Unsay kahanas? Wala! Amen! You say, well, Pastor Mike, ako nagplano nga mag-ministry. Nagplano kong mag-ministry. Si Paul, usa ka tent maker. So often, we want a clean job. Nobody wants the dirty job. Pero priyo ang sweldo sa akong nakitaan, usay mas mayo ang gasolinahan. No shame in a gasolinahan. Sorry, Jomar. Walay kaulaw, nagatiman sa iyang pamilya. Pero kanang huna-huna. And I understand, ang construction na po problema, mag-ana-ana. And I get it, I'm not picking. I'm talking about the attitude that says, I want the clean job. Di ko ka na nga mahugaw kung saninas. I'm so glad all the guys had to help us dig the canal in the back. Bisan karon kita magpuno na nindot kayo para kaninyo mahugaw diya sa canal. Standing in nasty water this deep, imong mga tiilma, sangit diha sa lapok. Nindot kayo para nimo. Your whole body just splattered. Nagbantay ko ni Jade. Wow, Jade, nindot kayo mong saninas para nini nga klase nga work. Sa sinugdanan di siya ganahan kay mahugaw, dayon hugaw na. Bahala na. Pero atong hunong, di ko gana nga mahugaw akong saninas. Basin madaot man ang akong mga kuko. Amen. Gentlemen, girls worry about their nails. Men don't. Men cut their nails so they can work. You say, Pastor Mike, do you cut your nails? No, I bite them. Kung ma-stress ko. Dali ko gana nga maitom ko. Got a Bible verse for you. I am black, but comely. The word comely is matahom. That's probably not the exact word they translated, but it means attractive. Makadani sa panagway. Di ko ka na maitom, init kayo. Oh, good night, grow up, get a job. Oh, grabe kayo, lasurang economy sa tapiton karon. Oh, na construction crew magsuhol karon. Ayaw na lang, tiko. Number 4. Kamusta ta karon? Okay na ba? Amen. Number 4. Pugni ang imong paggasto. Pugni ang imong paggasto. Walay kauswagan para sa gastador. Period. Period. And by the way, gentlemen, sa dali pa ka magsugod og relasyon sa babae, lantawa ang iyang paggasto. Kay pohon-pohon kana mahimong imong paggasto. Amen. Proverbs 21 verse 20, tanawa.
Proverbs 21 verse 20. Have we already turned there? Naglantaw na, nalimot ko. Wala pa. Proverbs 21 verse 20. Proverbs 21 verse 20. Kuna nasa amen? There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Adunay bahandi nga pagatinguhaon ug ang lana diya sa Pinoy-anan sa maalamon apan ang uska buwangon nga tao nagawaldas paghurot ni ini. Kumong mga patano, nagsabot nagawaldas, naggasto tanan. Ang Diyos nagingon, watch me now, ang paggasto sa imong tibok, sweldo, kanunay maong ebidensya sa pagkabuwangon. One day millionaire, one day buwangon. Hangtod sunod, payday, dayon buwangon pag-usab. Number 5, we're talking about steps to financial stability. Number 1, go ahead and start it, Let. Number 1, pag makugihon diha sa tanani mong buluhatong karon. Do you know it, Let? Oh, that's right. You don't have the list. I'll give it to you, Let. Number 5 is, palambua ang uska kahanas nga magamit alang sa ginansya. Number 1, pagka makugihon diha sa tanani mong buluhaton karon. Number 2, seryoso ha ang imong pag-eskwela. Ang imong attitude kabayan sa eskwela, mahimo, pohon-pohon, ang imong attitude kabayan sa imong trabaho. Number 3, kung mag-graduate na ka, pagkuha sa trabaho, dili sa uyab. Number 4, pugni ang imong paggasto. Number 5, palambua ang usa ka kahanas nga magamit alang sa ginansya. Now listen, we said a minute ago, ang tanan paghago na ginansya, pero paminaw na ko, ang kahanas na mas dakong ginansya. Walay kaulaw diha sa paghago. Kung ikaw ang tao unsay tawag niya sa semento magsagol sa semento, walay kaulaw niya na. Ang Diyos kana madungganon diha sa pananaw sa Diyos. Pero mas dakong ginansya diha sa kahanas. Ang tao nga mag-finishing sa semento na ay mas dakong sweldo kaysa tao magsagol. So kung ikaw ang magsagol, kinahanglan pod ka mangayo. Pwede ka magtudo na ko niya na. Dili kinahanglan mo saka sa akong sweldo, ganar ko mo cut-on. Are you listening? Learn a skill. Listen to me. Uska kahanas nga naay ginansya, muhatag kanimo sa freedom diya sa imong kinabuhi. Daghang tao ang ulipon sa ilang amo. Wala sila'y choice. Their boss says, work on Sunday, wala sila'y choice. Kay matangtang kung dili. Diba? Pero kung na kay kahanas, makaikyas ka o mag-control na sa imong kaugalingong schedule o mas ako na imong sweldo. Kung kabalo gyud ka sa plumbing, now watch, I'm not talking about panday pangdaot. I mean, get good at it. Kahanas. Mahimong hanas. Learn a good skill. Pagkapanday, plumbing, electrical, masonry, basin tanan, those tend to go together. Kauban sila. Welding. Nino ang ginansya diya sa welding? Si Ma'am Cha, kabalo sa welding. Nagtulog yapon ka sa welding. Nagtulog yapon, nindot. If you know how to weld, and you have your own machine, nakay trabaho kanunay. Kung mayon mong batasan, balik na sa sinugdanan. Kung tapulan ka, remember, these are steps. Sumpay-sumpay. We have been convinced that a college degree is the best way to make money. Basin, pero dili alang sa tanan. May daghang tao mag-finish sa high school ko ang trabaho and learn a skill. Kadaghang sa tao nga naay degree nga gibitay diha sa ilang balay samtang sila mag-drive sa motor cab. Wala ko nagbinuwang, nagpakita ko nimo, ang degree dili ang guarantee nga nakay nindo nga trabaho. Daghang tao mo kuha sa degree nga way labot sa ilang abilidad.
Unsay pulos? Unsay mong ako mga tana sa mga students kanunay. Unsay mong course? Engineering. Ganan ba ka sa math? Dili kayo. Nga naman mag-engineering ka kung dili ganan sa math. Business ad. Ganahan ka mahimong negosyante? Pasin? Or my favorite, hotel and restaurant management. Nagplano ba ka mag-manage sa hotel? Murag dili, kinang naitabo. Mamog papa na gayon, kinang lang ka mag-college. Unsay mong degree? Ako ka, ambot, kini. Ini, mini, mini, mo, catch a tiger by so kini lang. Social sciences ako. What? Dili ba ka nang mo sa daghan? Learn a skill. Some of the richest people in the world never even finished high school. Now, I believe in finishing high school. Don't be lazy. But what I'm saying is, a skill makes money. A degree doesn't make money. Learn mechanics. Listen, you don't need a degree to be a mechanic. You need a mechanic to teach you. Learn painting. Some of you are good at painting. Painting makes money. Ubani yung mga lalaki, detailed yun ka, nindot kayo. Learn to paint. Learn the right kinds of paint. Learn what goes on cement. Learn what goes... Hey, if you can figure out how to put paint on a cement wall without it fading, you can make money. Tanaw mga balay diri, dagan may paintel maluspad gayud. Did you know there's a way to avoid that, but most people don't know? Learn a skill. Now listen, kung ikaw magkuha sa trabaho, watch me now, kung ikaw na trabaho, o ang klase sa mong trabaho na daghang panahon maghula, you should have something you are doing while you wait. Bring a book and read a book. Grow your brain. Don't just, well, ako ang nagbantay sa tindahan. No shame in that. You get out of high school and somebody will give you a job sitting at a sorry store and they'll give you 200 pesos a day or even 100 pesos a day. Hey, take the money, tithe, and put it in the bank. No, walay kaulaw. Bisan unsay trabaho, basta lang dali sala. Now, I would not work in a sorry store that sold alcohol. Dili gayud ko mo baligya sa alcohol. Bible says, cursed is the man who puts the bottle to his neighbor's lips. Na itunglo, diya sa kinabuhi sa tao, mukha ginansya pinagi sa ilimnon. But if you're sitting in a sorry store, or you're sitting in a market booth, get a phone out and read a book, not Facebook. Amen. Study something useful. Develop skills. Number 5, palambua ang uskakahanas nga magamit alang sa ginansya. There's so many options available. Number 6, tigoma. This is so important. Tigoma ang imong kwarta aron makapalit ka sa imong kaugalingon nga mga tools. Og pohon sa imong kaugalingong lote. Tigoma ang imong kwarta. Naidaghang tao kabalo sa welding pero wala sila ilang kaugalingong welder. Diba? So, depende sila sa bossing aron na trabaho. Pero kung ikaw na imong kaugalingong welding machine, diretso na kay oportunidad magginansya. Na ipanginabuhi para nimo kung na kay welding machine. Wa pwede yun sa gasto. But your goal is, if I learn welding, ikaw kinahanglan maghuno na, kung ako mukat unog welding, magtigong ko sa tanan akong sweldo. Mag-tithe, mag-atiman sa kinahanglan nga, importante gyud na magtigong sa tanan lain. Kaya nga naman, ganang ko mo palis akong kaugalingong welder. Kung ikaw ganang may himong panday, kinahanglan mo palis sa mong kaugalingong mga tools. Ang tao na mas daghang tools, na mas daghang oportunidad. Save your money so you can buy tools and eventually property. If you have a skill and a shop, you are set. Gipaymutang na, lig-on na. Nahibulong ko. Are you lost? Sorry. Tigoma ang imong kwarta aron makapalit sa
sa imong kaugalingon tools, ug pohon-pohon sa imong kaugalingon lote. Nahibulong ko sa mga taong diri sa dapitan nga hanas gayod. I mean, people who are good with their hands. Mas dako gayuri lang kahibalo sa ilang amo. Pero sila ang trabahante ug ang amo mas gamay nga kahibalo ang bossin kay siya mas bright sa iyang kwarta ug siya dili. Naay mga tao nga bright kaayo sa woodwork or sa welding pero kanunay mag-work alang sa uban. Tungod kanunay maggasto sa ilang kwarta dili makapalit sa ilang kaugalingon tools. Every man should have a desire to develop a skill and then get the tools for that skill. Am I making sense to you today? And let me say this too. Where's it at? Kahanas. Choose a skill that fits with your personality. I am not detailed. I should not be a painter. I hate details. I hate them. I should not be a welder. I hate details and fire. I got burned when I was little. I don't like torches. So I shouldn't be a welder. Pero kung ganahan ka sa mechanics, then that might be a fit for you. Kung ganahan ka sa pagtukod, maybe becoming a carpenter and a mason, basin ka na ang mayo para nimo. But you gotta find something that fits with who God made you to be. Am I making sense? Any job is good when you're starting. Pero kung ganahan ka mag-develop sa abilidad, find something that you can do. Ayaw pagpili sa butang nga dili gyud ka makahimo nga hanas. Number 7. Pag-ampin gayud sa utang. Ang utang mao ang dakong babag sa kauswagan. Kaya ang tao nga mag-utang na mas dakong gasto lang sa tanan. Proverbs 22:7. Proverbs 22:7. The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. Ang adunahan nagadumala ibabaw sa kabos, ug ang tighulam sulugoon ngadto sa tigpahulam. Listen to me now. Ang tighulam mao ang sulugoon permanente. You should never borrow money without counsel. Usahay, maayo ang idea nga maghulam. Panaglitan. Michael, he left. Make sure we're not accepting packages during church services. Dalita mo daw samtang sa pagsimba. Makabalik lang siya. Unless he wants to give me ₱1,000,000, dayo na kamudawat. Paminaw. What was I talking about before I was distracted by the delivery man? Nalimot yun. Unsa akong kamupod, wala na minaw nako. Wala man na minaw, kamupod, wala na minaw. What was I talking about? What was my illustration? Utang. Oh, there are certain situations where it is wise to borrow money, but very, very few. Panaglitan. Kung nakay mayo nga job opportunidad, pero medyo layo, o kinahanglan ka og motor aron makabot sa trabaho. Basing ka na ang situation nga sakto ang pagpahulam. Sakto ang grammar? Basing. Pero kinahanglan mangayo og tambag yapon. Mayo nga, Pastor Mike, ganang ka mag-controller sa mong kinabuhi? Dili. Ganang kumutabang ni mong mulikay sa mga mahay. Never borrow money without counsel. Listen to me now. If you have to borrow money for food, something is very wrong with your financial situation. Now, what that means is, naisayop sa imong sinugdanan. And we can help with that in the future, but I'm trying to help you the right way. So many people think, oh, I can have a motor and I can pay for it next year. Let me tell you why they do that.
kay mas dako ang ilang ginansya pinaagi sa utang kaysa pagbaligya. I bought my motorcycle cash on delivery, XRM. I think it cost me $73,000 cash on delivery. Pero naglantaw ko sa mga utang kung himo payments. Kung ako nagdawa sa ilang 36-month payment, I would have spent over 130,000 pesos for the same motor. Pero ang Pilipino, dali magkwenta niya na most of the time. Kita maglantaw sa fresh, kaya na ako 2,000 per month. Nakoy pangutana, unsay mong kanon, samtang mo bayad sa utang. You realize, ikaw maglantaw sa imong sweldo. Uy, akong sweldo, 4,500 per month or 6,000 per month or 8,000 per month. Kaya na ako 3,000. Pero nakoy pangutana, how much of that sweldo are you spending right now? All of it. Kaya na ako ang 2,000 per month. Not if you're spending all your sweldo every month. Hello? Let me tell you what utang is. Visaya, English. Debt is convincing yourself that you will have better character next month than you had last month. Wala ko'y patasan sa pagpugong sa akong gasto last month. Pero next month, lahi gyud akong batasan. Magtigong ko, magpugong sa paggasto aron makabayad sa akong utang. Baliktad yun ang huna-huna. Baliktad yun. Number 8. Number 7, pagamping gayud sa utang. Kinahanglan ko magdali. I told you, it's short on paper, will not be short in preaching. We're almost done. Napay duha. Number 8. I'm going to add 3 words. Of course, you don't have a list anyway. Diha sa tanan, unha ang gingharian sa Diyos. This is very, very important. Listen to me. Unsay pulo sa pinansya nga kauswagan kung kana mao ang gamiton sa yawa sa pagpahawag kanimo gikan sa Diyos. See, now this is the balance of this right here. Get a job. Yes, pero diha sa tanan unha ang gingharian sa Diyos. Watch me now. Never, ever make a decision to work during church. Now, sometimes dili ka makakontrola kay gisugo ka sa imong bossin. I understand that. Pero kung ikaw ang maghimo sa decision, ayaw gayud magpaghimo sa decision nga mag-work samtang sa pagsimba. Unha ang gingharian sa Diyos. Pastor Mike, kinahanglan ko sa sweldo. Mas labaw pa, kinahanglan ka sa panalangin sa Ginoo. Unha ang gingharian sa Diyos. Never choose to miss church in order to make money. Kung imong boss, imuhatag nimo sa choice, maka-work ka or maka-day off ka or makasimba, always choose church. Why? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanan ni mga butanga, idugang nganha kanimo. Never choose to work instead of go to church. Himwa ang paagi sa pagapil sa soul ni matag simana. Unha ang Diyos. Unha ang gingharian. You say, Pastor Mike, I have a job. Fine. We all need to work. But find a way to be a soul winner. Pangitaang paagi. Himwa ang paagi nga magapil gyapon sa soul. Well, Pastor Mike, once you have a job, you don't have to go soul winning anymore. Please show that to me in the Bible. Kung naluwas na ka, gisugo ka nga magsangyaw. Put God first. Number next, pagmatinud-anon diha sa imong tithes. Unha ang Diyos. Hold on. These are all sub-points, let. Ayaw ka bala kaniyana. I purposely did not write them because the board is full. Tulo ka sub-points under unha ang gingharian sa Diyos. Ayaw gayud pag-decision sa pagtrabaho imbis sa pagsimba. Himo ang paagi sa pagapil sa soul ni matag simana pagmatinud-anon diha sa imong tithes. Listen to me. You need God's blessing on your finances. Give God 10%. Di kaya na ako ang tithing. Di kaya nimo ang tunglo sa Diyos. Be faithful in your tithing. Be faithful in your church attendance. Be faithful in your soul winning, and then you can claim the promise of Matthew 6:33. Oh yes, God will take care of all my needs. Yes, but you have to put His kingdom first. That's the promise.
Una ang iyang gingharian. Number 9. Now you may write on the board, Gillette. Number 9, steps to financial stability. Number 9, kanunay pagmatinud-anon. Walay puli para sa pagkamatinud-anon diya sa imong kinabuhi. Always be honest. Proverbs 21:6, ako na lang mubasa kay ulahita. The getting of treasures by a lying tongue is a vanity tossed to and fro of them that seek death. Ang pagkabaton sa mga bahandi, pinaagi sa uskabakakong nga dila, uska kakawangan nga giitsa-itsa ngadto ngari kanila nga nangita og kamatayon. You listen to me. Walay laing butang nga mas dali makabungkag sa imong financial nga kalig-on kaysa limbong og panikas. Always be honest. Always be honest. Ginoo, palihog, panalangin niya among pamilya, palihog Ginoo ang Diyos mga tana. What about yesterday? Unsay mong gibuwag, nainumdum ka sa situation gahapon? Honest ba ka? Are you listening to me? Be honest in all things. Business, speech, all things. 9 simple simple steps to starting out right in your personal finances. And I just want to say this morning, ang paagi sa Diyos mo gana pa sa 2024. Oh, Pastor Mike, lahit dari sa Pilipinas. Let me see here. The earth is the Lord's. So, ang balaod sa Ginoo mo gana sa tibok kalibutan, way labot sa economy. Ang pagkakugi, pagpugong, saktong mga prioridad ug pagkamatinud-anon mo gana gihapon karon. Like gahapon Friday. Nag-study ko sa Batanon. Nigawas na siya sa jail, basin 1 year nilabay. Kaila ko niya sulod sa jail. And human sa pag-share sa guard dito sa Prince, siya nagtawag na ko, Pastor Mike! So ako nakita niya, dugay na. Nigawas na siya sa jail. O nag-encourage ko kiniya, wala siya trabaho karon. Nag-stay siya, natulog siya dito sa duyan, dito sa baybay lang. And kung mag-ulan, musulod siya sa barrack sa mga trabahante, niya ng dapita. And just, lisod kaya ang kinabuhi karon. Pero, isa na kay trabaho? Wala ra. Isa, ano man, pwede ka magkuha sa trabaho. Mag-encourage ko ni mo, kinahanglan ka magtrabaho. O kinayang gisultin ako. Yang gisulti, wag yun ko nakadoon hining aalipay. Yang gisulti, ang taong mukugi, mao ang daoton sa uban. Sakto ba akong grammar? I said, what? Kung makugi ka sa imong trabaho, ang mga tao magsaway ni mo. And I looked and I said, so? Dayon? Kanang pinakabuwang nga alibay nga nadunggan ako sa akong tibok kinabuhi para sa katapulan. Di ko ganang mag-work kay naay mga tao masinahon og magsaway. Buwang yun. Bahala sila nga tigsaway pag makugihon og pagsalig sa Diyos nga moati man sa imong mga panginahanglan. The excuses for laziness are just that, alibay. God's way works. May I suggest you start right here. Get out of bed in the morning and do your chores before you play. Kung muuli ka gikan sa eskwela, himuha ang mga assignments sa dali pa ka maglantaw sa imong Facebook. Be diligent. Start right. God's way still works. Every head bowed, every eye closed.